Bwana Yesu asifiwe tena. Nilikuwa napenda nikuambie hiki kitu. Swali ambalo natakiwa kuwa najiuliza kila siku. Je, wakati ambapo hauko unakumbukwa na nini? Au wakati yenye hautakuwaka, wakati yenye unatoweka, nini njoo yenye watu batakuwa na kukumbukia yako? Lakini acha nikuambie, batu hawatakumbuka gisi unawapenda, lakini matendo yako itafanya watu bakumbuke gisi ulikuwa nao. Donc kitu kenye unapaswa kuwa nakyo na kuambia Mungu akusaidie nakyo ni kukupatia neema ya kuwa na matendo mema na watu wengine, kwa sababu watu hawatakumbuka jina lako, lakini watu watakumbuka njoo matendo yenye ulifanya nao pamoja ukiwa nao. Ndio maana nakuombea Mungu akupatie nguvu, hata kama wengine walikutendea mabaya usiwarudishie mabaya. Hata kama watu walikunenea mabaya, wewe usiwanenee mabaya. Matendo yako itawakumbusha watu kuhusu wewe. Ndio maana jifunze kukuwa na matendo mema kwa watu wengine. Barikiwe sana.